Viveiro volverá a vibrar durante 3 días ao ritmo desenfreado do Resurrection Fest. Dende este xoves e ata o sábado, medio cento de artistas farán tremer os 3 escearios do Campo de Lavandeiras. Además de un hecho cultural, se ha transformado en un hecho socioeconómico de primeira línea para Viveiro e para Galicia. Malia os prexuicios sobre a música dura, o festival é un exemplo de respecto. A xuventude está moi concienciada co medio ambiente, a xuventude está moi concienciada cos recursos urbanos, materiais existentes no concello. En 7 anos, a cita converteuse en todo un referente en Europa. Abarcamos grupos de punk, grupos de metal e grupos de hardcore con todos os subgéneros que eso conlleva. Y bueno, yo creo que el resultado de cartel pues, que es el más completo de todos. A Viveiro chegarán seguidores de toda España e Portugal. As entradas aínda poden adquirirse en establecementos comerciais e na páxina web do festival.